Bilan li tidħol fis-seħħ riforma fit-trasport pubbliku u l-kumpanija Arriva tibda topera s-servizz tagħha f'Malta b'rotot ġodda nfassla mill-Ministeru ta' Ostingat intnefqu aktar minn 6 miljuni u 700,000 euro fuq xogħlijiet. Il-Ministru Ostingat qal dan għall-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Luciano Busuttil. Fil-venda tal-belt intnefqu aktar minn 2 miljun euro fuq xogħlijiet infrastrutturali, kiosk u tisbieħ taż-żona. Fuq il-venda ta' Buġibba s-somma laħqet 317,000 euro, waqt li fuq dik ta' Raba Għawdex l-ispiża tammonta għal 388,000 euro. Fuq proġetti ta' Park and Ride fil-Florjana, Pembroke u Marsa ntnefqu s-somma ta' 2 miljuni u 246,000 euro. Fuq 17 l-interchange madwar Malta ntnefqet is-somma ta' miljun u 168,000 euro. F'Baslejn saret nefqa ta' 262,000 euro. F'Sinjal intnefqu 280,000 euro, waqt li f'Bastops intnefqu 174,000 euro oħra. Din ir-riforma daħlet fis-seħħ biex skont il-Ministru Ostingat in-nies jaslu iżjed malajr fejn iridu jmorru u jivvjaġġaw biżjed kumdità.